Khasi Students Union had elected new office bearers to its central body on the 6th of May 2023. The event had taken place at Dinam Hall, Jaiaw, where the President Lambokstar Marngar, Vice President Biangbor Paliar and General Secretary Thabah were elected uncontested. Speaking during the event, the elected President of the Union, Lambokstar Marngar, encouraged the youth to remain humble and united at all times. Mirakan sepanjang studi coba jadi kata kapaket kata dulu coba jadi mereka melakukan transi kompilan popular di Shillong yang keli terdulu pengterakhir yang keli rendah ketika kata ini belum mesti bersenar keli buai menjadi semai menjadi kuli menjadi bangsa ada kita tengah kali kok bisa mana kita terjadi berkesna wan anak terjadi belum sama juni tersedak elok bersalah maka paten persoalan tersebut terjadi dari ayu ke bawah. Minami ini yang ikut sama, minam bertanya cinta kamu isu, minam pentingnya kita Shillong kawai,